Faamin Liibiyaatti deemaa jira. Viidiyoo tana sheer godhaa waan akkaan barbaachisu. Maatiin isaa keessan dhufanii akka tiraafiikoonni quba qabaatanii fi akkasumattis akka biyyaan baane yaa ilma kiyya faamin biyyaa ba'u. Achi keessa hiriyaa waan ta'aniif baay'een dinqisiifadhaan. Faamin nama dandeettii qabu, dandeettii addaa qaba beek. Kana gaddeebee kana ta'uun hin ulfaata laakiin hanga dandeessisaniin iyyaati sagalee taha. Achitti immoo akka inni karaa daldaltoota karaa dabarsan kanaan to'annoo jala seeraa jala oolu taasisaa isiniin jechuu barbaadeetti. Wanni goonu jira aree wanni goonu hin jiru kan immoo taate malee. Wayni unut. Biyya Arabaa waan maallaqni lafaa haramu si'a namni biyyoota ofiitirraa ba'ee yoo deemee jedhe karaa koofiteessa kanaaf ijoollee nama kanatti sobamti. አይ ደግሞ ልጅም ነው ንጅራ ሚኒ የዱ ጥቃዳ በቃ ማለት በንዴት እኮ ነው ሄደ። በቃ እሱ ላይ ነው ተናደደ። ለኔ ስነግረ ምናምን በይቱ ተናደደ ነው ሄደ እንጂ በሌላ ነገር አይደለም። ኮምፕሊት ተዋርስ ጎርሱ ቀብደ ቱሪካ በከሰተው ኮሞል ረጅርተሰኔ ነው ማሎ ረጅርተኔ ነው ኢቲሜቱ በቃ አንድ ኢቲሜቱ በቃ አንድ ሊሆን ትይጭት ነው ታሚ ሲርገ ጅራ በርገስቲ ሲርገ ጅራ ቀበዱ ሰነመ ሙጫን አመሳ ወጅ ደምኩ ማቲን ቀቡ ማተራ በይጅረ ተስፋ ሙሪ ጅረ ለዚህ ኮኖ እውነት ነመ ሳይበ በቃን ሳይበን ታኔ ከወረን ቀምኔ ነመ ለሉን ሂንቀምኔ ሳይበ ወጂኒን ታይና ኢሲን በለይሳ ከናፍ በጆሌ ከናፍ አርሳዋኑ እንደቀቡ ከፈለ ከናፍ ጆሌ ሳይበ ፈደራ ከፈጋቱፍ ያ አማ በቃ በኩማ ኢኒ አርገመት ይሆናል ነው አማራ ኺሳይስ ከነማ ቤትንታት ከለራ በኩማ ኢኒ አርገመት ወና ረጎዳቲ ባንግራ ወዲ ጎዳ ስም አማ ላይብረ ኻሱ ይኖታት ጀርፉን ቀድመ ጥንቃቄ ጎሩ ዘንዳዋን ተቤት ናኑ አማራ ነማ ቤትን ይላደ ከለራ ኢሳኒ አካሲምት ይሆናዳ ማው ኢሳኒ ቲምተኒ ቱማኒ ከራ ሁንዳ bal'isee farkaa qaba isin galee amma dhiyoo kana hedduutu qabame daldaltoonni seeraan ala ijoollee gara biyyoota ormaa gaggeessaa jiran karaa baharaa yamaniitiin geessan hedduu qabamanii jiran dhiyoo kana guyyaa sadii moo meeqa federaal poolisii irra galaalaa jiran dallaaluma san hidda isaa kutanii dallaalticha qabuudha dallaaltichi yoo qabamee jedhe ijoolleen deebuu ni dandeetti karaadha eessallee hin ga'u dallaalticha akkamii qannamanii badaamu dallaaltichi Oromoo ta'uun tokko tokko biyya nama aarsiti. namni bahar dar jirtame lakkustu kun barriisa namni bahar dar jirtame no dallaaltichi ni badaa silkii ni darba sabriiti yakajoo kana naqin ያርገ ይጀራሉ ያኒ ከዳ ያልከኝ እሷን ነው እሺን አንቺ ከዳ ዋንቶ ኮንጆቹ ሲኔ ዱቢ ሁማን ትራፊኪንግ ከነረቲ አኒስ ዲቅሾ ኤክስፒሪየንሲን ቀባ ጋፈን ኬንያ ቱሬ ዲቅሾ ፋሚሊን ከኛ ሰበበ ከና ሂደመኒ ቱራኒ ኦኬ ደላሊ ወኒ ደለጉ ሁማን ትራፊኪ ከነ ደለጉ በካ ፋሚሊን ከየ ደለጋት ይደለጋኒቲ ጆሌ ተከፊዴ ቱሬ ጆሌ ሰንኬሳ ምጮን ተከ ሶማሊዳ ወኒዳ ፋሚሊን ሲ ፖሊሲዳ Okay. Adirisi CID ture gizeni fi asi basani wani gesani already biya basani turani Okay. den sababa sani family kiyas qabamani turan namticha san fidada isin bira khaye ture namn jani wan inni qabame qofa fi dalaltichi eysarra debisi si fakkate wallahi dabarani turan biya Libya godaf tikisho hafe fi achirra debisi dalali wal quba qaba yo dalali qabame دلالي دولي بكجرو راني دي بسجدشو فين سيني يو دلالتي جسن بيتاني دلالتي جسن انقدن دي سنين قبسي سودا فيالا دا اوكي إنيو سمع قبني يجي قوبا قبني تليجرام مش هاجي لسيني ده في فوتو يساوي وجري جدا تلالج ቴሌግራም እኔ ቀባ ነው ደላልተች አቢ ቀባ ቴሌግራም ተለገው ወንዲ ያራተ ደላሎን ኩኒ ስልኪ ሳኔቲን በረታን ዋትስአፕ ቴሌግራም ምናምን ይጋራ ስልኪ ነምኒ ጆሌን ጊዜ ቀረ ሊቢያ ዲም ዱካና ስልኪ ሳኒ ከራ ራፉኒ ከራም በረታን ማለት ስልኪ መቃ ሳኒቲን በረመን ዋትስአፕ ባጣ ከመረተን ሳ አረ አማ ሳን ብቻ ወንተ እንጀቹ አማ ናሚ ቶክ ቶክ ፌመሱን እንጅርታኔ ሚቲ
ቪዲዮ ምናምን ወደ ነው ጀሳ ነው ገርጋርተኒ አላላማ አሰረት ወይ ኢሳኔ ከነካስ ወይ ነው ታቴ ሜቢ አጀለ የሆነ ወርጌ ጥንቃቄ ጉዳ ጎዳ ከናፉ ከነዲፍኔ ዮ በርደንቴ ወንደንታ አሚሮ ቢላይሳሰን ወን ይችላሉ ያ ከዳገሩ ደላልቲቺ ቀበሜ ሊቢያ ሰንራው ዴቢሱኒ ደንዳሃ ያ ደላልቲቺ በርኒ እንደነ ያ akkatti qabnam ne bedala chamman dala arranda na jawwaleenan inni qabamno La akkasitti miti kan qabamu dallaalticha gara seeraa warra federaala warra onnaa kanarra hojjetu jira hojii seeraan alaarra hojjetu jira jarumatti kennanii lakkoofsa isaa san fuudhanii maqaa isaa odoo beekanii gaarii ture beekta lakkoofsuma isaa sanii niin dhufna jedhanii itti dhaqanii ijoollee ala deemna jettee itti dhaqxee seera qabattee bira dhaqxe tooftaa saniin qabsiisan anis deemuu barbaada hatamtama jette wajjira poolisii deemnaan immoo marrajaa nun jedhan bakka marrajaa deemuu isaatiin beektan marrajaa fudhadhan nun jedhan wajjira poolisii deemnaan. Gurbachuma bira dallaaltichuma bira dhaqan hin deemna jedhanii isuma qaxxitaa dhaqu beektaa isumatti amma deemtanii Inni dhufu bajirraash. Sitti dhufu ni ijoollee sitti erga amma dawwallee nuti dhufnee jirra asallaa mannaaraa jira jennaan achumatti dhaabbadhaati ijoollee arargeeraa dhufu jira ijoollee sanii wajji waliin agarsiisa malee ani dhufuu nun jedhu fiigiyyaa. ijoollee min ol agarsiisu san namtichuma jara fidu san namtichuma jara wal qunnamsiisu san isuma qabanii beektaa caafii isuma san qabatanii. Kabbaadno. Birri nyaatuuf tolaanii miti wanni kun kadeemu beekun jarra kan dhufu. Hai Assalamualaikum. Meeshaa isuudhaan rabbi isaa deebisu rabbummaan bichaan isuma dhamaasee qeematti mimmaan haadha isaa maatiin isaa isaa deebisu. Amin amin. Sami eessatti agarte please? Naannoo Qaallittiitti mucaa diimaa wajjin argin ture naannoo sa'aatii. Mucaa diimaa sanii hojii kuusa. Bakka assay yoomi har'aan tan agarte? Zaa meeqatti? Guyyaadha naannoo sa'aatii torba sa'aatii misaa ol darbee. Eshi hunoo teekstii si godhutti hin jira naa deebisi. Keessaan lakkoofsa Inoo bari qallitti qottee. Yaa amma waan hirmijaa fudhannu asirratti oduu haasoo baatanii laayif irra jira. Bakka abseetta godhitii hottu Saamiin hojii haasa'i. Isaan bakka walitti haasa'aa lamaan. Ruuti wanti na wajjin haasa'ame ruutii na wajjin haasa'ame. Eshi hottu kuyi Saamii. Iji asirratti amma haala nuti tarkaanfii fudhatan asirratti haasoo inoo taate በጣም ጥንቃቄ ስለሚያደርግ እሱን ያኔ አዳማ ከሰ ጅራ አረጀቹዳ ያ አዳማ ቱሬ በርገናማ ካናውት ከሌ ሳቁሮን ሸቤ በር ሲዴም ዋን ጀድር ቱራን በር ደላልቲchi sunillee ijoollee isaa sagalitti Adaamaa keessaan baasan nu jedhi isaa agasaa sagalee onnoo walitti qabne ijoolleen biraallee argeerraa dhufaa jiranii isaa sagalitti baanii silaama amma beektan xiqqoo ijoollummaatu isinitti honna jedhe malee sa'aati masan odoo itti bilbiltanii nullee deemuu barbaanna jettanii sila poolisiin itti bilbilamee yeroo masan poolisiin dhufamee qabsiifama beektanii. Deemuu barbaanna jenneeni turre nullee garuu akkasuma jennee turre garuu ani dhufuu waan jenneef dhibne ani dhufuu ijoollee warra Liibiyaa deemtu hojii waliin agarsiisaa nun jedhe. Liibiyaa jedhe rabbi Liibiyaa achi fidee bakka birrii miliyoona 1 2 3 4 5 fidi jedhanii ijoollee hidhanii tumuuf. Achi walitti qabaa gaafatu kan Itoophiyaa irraa kaasanii daangaalee naannoo Suudaanii Masrii keessaan dabarsan kana guutuu isaa achi fidanii gaafa achiin gahanii jedhan immoo birrii miliyoona ganaa buusaa miliyoona 10 miliyoona gana lubbuu isaatti baa fidaas hin jedhu. Jarri kanaaf akkas godhu harka achi keessa walitti hidhatee hojjetan. አመል አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ? ይቅርታ። ኦኬ ማማ እየጠየቀኝ እሺ አሁን ለምሳሌ ህግ ምናምን እንዲያቅ ማለት ነው ማለት ምን ዋስትና ኖሮን ምን ይዘሽ ነው መንግስት ጋር አሁን የሆነ ቦታ ስትሄጂ እኮ ህግ ጋር የሆነ ነገር ወረቀት መያዝ አለብሽ አይደለ ወይ የሆነ ማስረጃ ነገር ያስፈልግሻል ምን ብለሽ ነው የምትናገሪው እሱ ጋር ትክክል ነሽ አሁን እኔ ስለዚህ ስለ ህግ ወጦቹ ላይ በደንብ ስለሚሰራ ቀጥታ ያንን ደላላው ማስያዝ ይቻላል ገብቶሻል ደላላው ወደ ውጭ እንትን የሚለውን እነሱ ጋር ደውለን የህግ ባለሙያዎች ጋር ደውለን እነሱን አናግረን ልጁ ፎቶን ትልካላችሁ ለዛ ሰውዬ እዛ እንዳሉ እንዲጠይቁ እነዛ ደግሞ እንዲያዙ እሱም ሳይሆን ከሱ በታች ያለው ሌላ ታዳጊ ሀገሩን ለቆ እንዳይሰደድ እነዛ ደላላዎቹ እንዲያዙ ማስደረግ ነው ገብቶሻል የዛን ጊዜ የራሱ ያወጣል ይሄ ሰውዬ አሁን ወይ ቁጭ ብሎ እዚህ ጋር እናንተ ሊከታተል ይችላል እነጌ ስልኩ ዘግቶ ዞር ይላል ገብታችኋል ግዴታ ሰውዬ ከታወቀው ደላላዎቹ ከታወቁ እነዛ ደላላዎቹ ማስያዝ ይቻላል
እሱ ስላለ ወይ ውስጥ ወይ አውቀዋለሁ ብለዋል። እሱ ኦልሬዲ ገብቶሻል። ግን እሱ ይሄ ለነሱ የደወለለት ያወሩት ሰውዬ አይደለ? ለሱ ሰተነዋል አስተላልፈናል የተባለው ያለው ሰውዬ እሱን ደላላ ፈልጎ ማግኘት ነው ያለብን ማለት ነው። አው ያንን ደላላውን ፈልጎ እሱ መገናኘት ነው ከሰውዬ ጋር ማለት ነው። አሁን ደላላ ቀጥታ እንትን ይላል ገብቶሻል፣ ይደበቃል እኮ አሁን እዚህ ጋር ደላላው እንዳይደበቅ ቶሎ እንትን ብሎ እነዛን ያስተላልፉ ለሌላ ደላላ ነው የሚሰጣቸው። እሱ ወይ ወደ መስሪ ነው የሚልኩት። ሊቢያ ለማግባት መጀመሪያ ሱዳን ነው የሚገቡ። ከሱዳን አልፎ ወደ እንትን ነው የሚመጡት ገብቶሻል። ይሄ መንገድ ዝግ ነው። ሁሉም ጋር ጦርነት አለ። በሱዳን ጦርነት አለ፣ በአማራ ክልል ጦርነት አለ፣ በሳውዲ አረቢያ በኩል የመን ጦርነት አለ። እነዚህ ልጆች የት ነው የሚሄዱት? መስሪ እንዳለ እዛው ኢጅፕት ውስጥ ያሉትን ዲፖርት እያደረገቻቸው ነው። እስር ቤት ውስጥ ነው ያለው እንዳለው ሰው። ወዴት ነው የሚሄደው ይሄ ልጅ? አንድ ፍሬ ልጅ የት ነው የሚሄደው? አሁን እኮ በዚህ ሰዓት ከኢትዮጵያ የሚሰደድበት ሰዓት አይደለም እኮ። ግዴታ ደላላዎቹ እንዲያዙ ያንን ደላላ ተከታትሎ የደላላውን ቁጥር ለህግ ማቅረብ ነው ገብቶሻል። እናንተ ሀገር ቤት ውስጥ ያላችሁት እሱ ላይ ስሩ። እኔም አንድ ጠበቃ አለ ከሱ ጋር አገናኝቼ እሱ እንዲያስ አስደርጋለሁ ገብቶሻል። ያለነው አማራጭ ይሄንን ነው። ልጁ የትም አይደርስም። ከመንገድ ሊመለሱ ይችላሉ ገብቶሻል። እንዳፍሽ ያርግልን እውነት። አሁን ልጁ ከመንገድ ከኢትዮጵያ አስወጥቶት ወይ አማራ ክልል እዛ ወይ የመን ወደዚህ ወደ መስሪ ይገባና እዛ ጋር ይያዛሉ። ኬላ ላይ ተይዞ ተደብድቦ ይሄን አይል ብር አምጡ ይላቸዋል ገብቶሻል። አሁን በነፃ እንደሸኘው አድርጎት ነው አይደል? በነፃ ሽኘት የለም። ትራንስፖርት ይፈልጋል፣ ደላላ መንገድ ያስተላልፋል። እነዛ እዛ ጋር የሆነ ቦታ ላይ ከደረሱ 2 ሚሊዮን አምጣ፣ 3 ሚሊዮን አምጣ፣ 4 ሚሊዮን አምጣ እያሉ እየደበደቡ ነው ልጆቹን የሚያሰቃዩት። ግዴታ ይሄን ነገር ለማስቆም በአሁኑ ተራሩጦ ደላላው ማስያዝ ሳሚ ላቭ ምናምን የሚለው ልጅ ሳሚ ያልገባ እያልኩ ነው። እስኪ ቃል ብዙ ሰው ዛሬ ብዙ ሰው እንደዛ እያለ ነበር። አዲስ አበባ ነበር ዛሬ ቃልቲ ነበር እያልኩ ነው። ሳሚ አንደ ቁጥር ሳብስክ ኮቴር ገዱ ሳሚ አላህ ከመቆ ሳሚ አሁን እዚህ ጋር እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ለምንድን ነው እናንተ የማይተባበሩት? ይሄ ልጅ መንገድ አልፎ እንዳሄደ እሱ